Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinongdi Madan Gibidan Hapuk Kshatri Jongka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Kiblatur Padba Office Terekam Jongka Shillong Municipal Board Hakar Pusau Turik Lalingkot Arajar Pausan. Kilaweng no ikajinga ki hadian bu Chief Executive Officer Jongka Municipal lepente bon zakot ikajinga lang hakasantrik rumpang Arajar Pausan. Kakong Angela Rangat hakajinga kiran bikilar patai kubor kalong bikinong di Madan ki penramjo de garaj jongka sarkar ban penkendria ikinong di Madan klam de pendap shwa ikajingle sorjamin bal kajing sam ki vending certificate. Kelabuk jeng keliru ia kajing shimrai ban penkendria ikinong di Madan hakrum jongka parking lot jongka muda kebadan kendai lat bat sakwe pat kebadan mar persya jongka State Bank of India klam de yasulok shwa ikinong di Madan ni klam de khot ikajinga lang jongka Provisional Town Vending Committee. Nisngokya haru kata-kata banyo i gitu penutus ke bami ban kan riak no ya kini ki hokas na kendailat sakat tu kan ni kicakahan tu hi hajan kendailat ni munde bagi kan riak sajai ndrai ke ke bangi kan hun kalong ba na ke sedang ni om pentri kampung ya ka an ka an kala batai syai badai benon ta survey digital survey claims and objections kamu ban petik ki keteng ki bami na tu ki di hokshan em ki nong de Madan nang ta saai kataka certificate of vending nang ta langbat ki nong de Madan hi nginya ya ke nginya pet hang no ban song kat nongut no nginya penbet kadi ban internet kadi ban long sai kadi ban nabas dang handai menta kan ka step 1 2 3 padap kila akan thi ka basa kami kan notice ba ong ba kin kan ria no ki ong ba handai kur kin penlut untuk hamuda sejan State Bank katu ka penlong yang ban mi Madan taksi but ni dawa baka de bandon ke emergency Provisional Town Vending Committee meeting banya pet biang halor kani ti mentara sini nakan de kajinga ki udah chairperson jangka Provisional Town Vending Committee ula rai ban to ban pediang kita kajing ai jingmut bat ban court meeting no la santariko February ti ngini up kata ka meeting rehat ka meeting ni ang thik pathik bade ban pet biang bahato to ka survey khamtam ka digital survey ngan ong yapi naman bangingim hun ban chu tray hak dak ban chu le tang dep te ban pen pau bala le ke kan pemi shu iki kendung kan ram khamtam lada pi le kum ai certificate of vending ya ki bamde ki hokka hata ong nga kaya rap na ka penmi shu ki jing da ka pen bon shu iki hokka ki bamde hok bande ki hokka ndai te ngi ong thik pathik le step by step bat le penya mo ti nakataka daw ngi ong bakataka meeting hakataka santarik ru ngi hap banya song banya tong ini sedang sopek swatik ite kendai la ngin pet biang tiki kerteng ngin pensisa biang nang tupat ngin saya step by step ke nya ya lang men pet hangnu ka biang ban song hangnu ka biang ban nama kataka jing mang kataka pisa tingkaro ban snai tiki stall ne kasande ki bayarai lang haka Provisional Town Vending Committee ti kuno pirai ban perlu kata pisa tingkau pat ba PI contraction no kabam lalo ni kwa bakaan kanya tek patek bat ban tray kam hok bat ru bamnum le kanu tang dep ni kwa bakani ka selong kan long ka model town kumnu bangi penbet yakini ki kam ki jam ki hok kala ban long ban internet sisa te ladangnya tray lang ndai da kim tray lang pada te kan penmi susu ki jinye kandung kalau along nak order ke bah penmi simet mo nama baklam kami menjur teh ka Provisional Town Vending Committee ki identify hang tu muda parking lot Police Bazaar ti hang tu ru kanu ka level ka bakham biang pina taps sakrum la se kam biang ka kham suk sni chojrong ki kali ru mentak na perkhat ki park sai ti satu sha Jan State Bank main branch hang tur ngai iklas dang tai handrei ngin hap ban perkhat ru kinu ki jat jingdi khamya hap chanu kamde ban chu le kandung kan ram thurmot ti sakaway ki identify kum ta hi bat ha hang to kandai lat hi ru kin pen kham sapriang te hang to ha long mdei ban le si hakatu ka lunti hi hang to ndrei kin ai benta kum to ke mdei ban shilenter le si te kata jing sisangi hapanya rai lang ha inui bentai bakam yar kasurok balong banbu i stall
Hakan ukur kom man snai ta ila banong ikanat ha. Pek ha ka size kat kun ko jing di no.